Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Master. Thank you, great I am. Thank you, mighty warrior. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's clap hands for Jesus. Let's clap hands for the Lord. Let's clap hands for the living God in the name of Jesus. We give him praise, we give him praise, we give him adoration, we give him praise, we worship him. There is none like him this morning. There is none like our Father. There's none like our God. There's none like our Master. There's none like our King. There's none like him. Moshata repekediata kalabasha rekokotodianda namosha. There is none like him. 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 In the name of Jesus, we exalt him. Thank you, Lord. Oh, 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 Sandy. Moya wami Nkosi ulambele wena sendidinga wena siyakhothama sithi oh oh oh
We seek you. We need you. We long for you. There is nothing esinoza kuyo Thixo wethu onamandla, Jehovah opheleleyo, Jehovah ongashotelwa nto. Whatever that we need, it's in you. Whatever that we long for, it's in your presence. Whatever that we seek, it is hidden in you. Utezwini lakho, let us seek ye the kingdom, and everything shall be added unto us. We seek your face this morning. We long for you this morning. In the name of Jesus, we open our hearts for your presence to move. We open our minds so that we may experience you. We can never soak ourselves in your presence and remain the same. We can never be in your presence and remain like we were in the next hour. Lord God Almighty, we are waiting from you. We seek you. There is something that you have for us this morning. May we not miss it. May we not miss what you're doing in the season. May we not miss what you're doing in the church universally. Siyahlala sifuna ubamba umqukumbelo wengubo as we decided ukushiya imizi yethu sizohlanganyela. We are not wasting time. We are seeking for your face. We are seeking for your glory. Genelela, intervene in our finances, in our families, in our workplaces, in us, oh Father. May we change and be transformed. May our minds be renewed. Ukuse kuvele wena, may we decrease and you increase in our midst. In the name of Jesus, we pray and we declare this morning our lives will never be the same. And everything that may hold us hostage not to worship you, we refuse. Oh Father, citizens corner, sing a move shala ikalapai kasal ileposha ikanyata papa rikosa ikashala ilebekosa itankana mahaseya. We need you, akasha ilatapa ukasha repoko retokota ripakosha ripa. Move as you wish, 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 oh God. Njengentusela yomela manzi kanjalo moya wethu, our lost souls longs for you. Ushana yana makasa ripapa kadiata ilebebe kosha ikataka na mahase arapokosha ilababokosha. When we lift your name, every knee bows. When we lift you up, everything bows. When we lift you up, everything bows. Sipagamisa wena in the midst of challenges. Sipagamisa wena in the midst of iniquity and transgressions. But sipagamisa wena siyasi ungenza konke necebo lakho alingevinjwe ekseni. Ushalai ushatapa yakapa eleposha ilakosita ripakosa elakosa ilakosa ikakatapa. Unshakable God, unmovable God, unlimited God. Ikashai ilapaikasa. We bow down, we bow down, we bow down, we bow down, we bow down. Ishalai ikatapa ikakatapa ishalai eketepe isha 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 ikasha ilapai ikatata ishalai ikataka. Every knee bows. Ooh, ukasha. There's no king like you. There's no Lord like you. There's no master like you who can love us like you do, who can take care of us like you do. Ishaya ilapai kasa ukashala. Ooh, ilai tapa ikatai kasha. Kuala lukile uyayisa usha ufune minyango apokufalwe khona uyagqobhoza. Bel parisim God, bel parisim God,
Pelporism God, amazing God, amazing God, Isaiah. Ukashai, Ilapaikala, Ikatapa, Ishalayakata, Ikatapakosha, Ikakatapo, Ilapokosha. Oh, wewe tofana lukota yelwa, wewe tofana lukuswa, wewe tofana lukulwa. Sani, Siakotam, Shala, Herapekete, Ushatapa, Ukataka, Urakosa, Ilapai Katala, Ikeshelea, Ilapakosa, Ilapapakasa. God of peace, God of grace, God of everything. Asizutula, Makosha, Ilapaika, Ilapokosa, Ilabakasa. You're worthy, you're worthy, you're worthy, you're worthy. Say something to your father, say something to your king, say something. Ilapakasa, Ilapakashala, Ikelemokosha, Ilapakase. Ushala, Ikakase, Ripakosa, Ikakosha, Ikakasi. Lay your situation to God. Lay your burdens unto Him. Lay your burdens unto our King. He cares for you. He loves you. He will do it. He may not do it now, but He will do it. Ushala. Kasha. Oh, Kasha. Ela Basha. Ela Kosa. Ela Kosa. Ila Bakosha. Ila Babakosha. Ikasa. Ishala. Usaka. Ushaya. Ayate. Ushaya. We exalt you. We exalt you. Kamala, Usha, Bonka.
Ina mama mande lebeya. Ine kona paya. Ukasa. Daloyo ngembokeni. Bokeni. Ushala ikata. We shall open our mouth in season and healthy, whether we are broke, whether we have money, but we will praise you in season and out of season, whether we have something to eat or not, whether our cupboards are full or empty, but we will praise you, we will worship you as long as we live. The devil will know. The demons will know that we did not give up. Ukashata, ikatapakosha, ilapaikasa, ilakosha, ikatakata, ushalaya. Kasha, ilapakasia, ilapakosha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mama no koso, Hirebebe Kenyata, Hirapakala, Hile, praise, oh God. We exalt you. You are worthy of all glory. You are worthy of all praise. You are worthy of all adoration. Fanele ukudunyiswa, fanele ukuphakanyiswa. Wena phakeme, thembekile, unothando, unesineke, unamandla, ulungile. Ekho fana nawe, ekho ngcwele njengawe, ekho ngalinganiswa nawe. We exalt you, God. Sihlalo sakho sikufanele. Lapha hleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo lona igama lakhe
uhlezi khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami ngiyamazi umhlengi wami akalali futhi akoseni yebo kekasithe le uhleze nathi kusekube ngiyamazi umhlengi wami akalali futhi akoseni ngeke asithe le uhlala nathi kusekube ngiyamazi umhlengi wami ngiyamazi akalali akoseli ekasitele kusekube ngiyamazi umhlengi ngiyamazi umhlengi akalali akoseli Hallelujah. He never sleeps nor slumbers. He watches over your steps. Hallelujah. Give glory to the King of Kings. Give glory to the Lord of Lords. Give glory to Jehovah Jireh. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Ndithanda ukubuyisa umoya ongcwele khona kule ndawo. Ndibulisa isifundisi sonke sasekhaya, omama, otata, abantu abatsha no-Sunday school. Amen. Igama lam ndinguyamkela wakwampe, ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu Yesu. Ndiceliwe bangcwele namhlanje ukuthi ndizokwenza i-welcoming. So ndicela welcome abantu abaqalayo ukusivizithela apha kwibandla le Kingdom Life Bible Church. Ndiba welcome ngendumiso 103 apho ithi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Hallelujah. Le ndawo ayiqheleki kodwa noba ndingaza kangaphi apha ide iqheleke. And so ndicela abangapha babulisa abangapha babulisa abangapha. Hallelujah. Sohlabelelu hosana, sohlabelelu hosana, sizungeze isihlalo sobukhosi, sohlabelelu hosana, sohlabelelu hosana, sohlabelelu hosana, sizungeze. Hallelujah.
Hallelujah. Sizungeze isihlalo sobukhosi. Hallelujah. 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 We bless the Lord. We bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wadla Jesu. Wadla Jesu. Hallelujah. Jesus. Acknowledge umoya ingcwele khona ngaphakathi ekseni egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bese siyabulisa ke kwindlovukazi. Hallelujah. Umama uNdaba egameni lenkosi siyathoba kuye. Amen. Aw. Amen. Sibulisa kumpostile. Ngigqibele ngekho uyanyonyoba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isifundisi sonke, all protocol observed. Hallelujah. Hallelujah. Anoba sahlabele enye ingoma, le ngoma isuka apha nje yenze enye into. Amen. Singabe siyamosha nje. Hallelujah. Abantu bebe birthday phakamisa isandla noba uyivisit ukhona. Sanyuka. Omnye ukhona. Ubaba ubirthday nje. Noba uyivisita namhlanje. Hallelujah. Sunday school ukhona. Amen. Cela bonke abebe sithi baya birthday bame ngenyawo. Hallelujah. Mengenyawo. Suba nomona qhwabezo zandla, suba nomona qhwabezo zandla. Hallelujah. Hallelujah. Sike sishaya umsindo nje sishaye nje into nje enyakazisa amazulu. Asizocula happy birthday namhlanje. Mengenyawo ushaya ikhwelo uqhwaba izandla uthi hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthixo anisikelele anikhulise anonwabise kwinto zonke. Amen. Aphumelise yonke into yenu. Hallelujah. Funeka sibhide umtyholi. Waqhela ukuthi sawuthi happy birthday. Nangu happy birthday wenu akekho fana nalona soze nimfumane omnye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then sine apologies zethu Mamphika
nomam Jack. Hallelujah. Izolo ke bekuhlangenwe i-couples zilauncha. Hallelujah. 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 Uphosiwe wena muntu ubungekhoyo. Hallelujah. It was wow. Hallelujah. It was wow. Amen. Kwakuhle kwanje ya. Hallelujah. Siyambulela kuThixo. Amen. Esavusa inkonzo yamakhaya. Amen. You are invited once again wena ke mtshado ubungekho izolo. Hallelujah. Ikhona into nje i-date ayiyeza ngoku. Amen. Hallelujah. Ayiyeza i-date yayo ngoku. Cela ke kwinansika kwi-special announcements zethu. Amen. Xa kuphuma nje inkonzo siyacela kwakhona ama-leaders ashiyeke sizogqibezela umcimbi wa last week. Amen. All the leaders bezishiyekile last week. Siyacela ukuthi shiyeke kwakhona. Amen. Ndiyabona ukuthi ne-department yodata all males as well bayacelwa nje i-5 minutes ikhona nje umcimbi ongathi ufunisa ukuthi sishukumise igazi. Amen. Siyafunwa ke. Hallelujah. Sishiyeke sonke. Amen. And then every Mondays and Tuesdays sine soup kitchen apha ekhaya. Hallelujah. uThixo uyasebenza kakhulu ngala soup kitchen. It's not just a soup kitchen. Amen. uThixo wenza umsebenzi wakhe. Let us keep on praying about that department. Hallelujah. Yenye nje. Amen. I heard a voice note ukuthi uThixo nje wenza umsebenzi wakhe. Let us pray about abantu bakaNkulunkulu. Amen. Ebanceda, ebaphilisa, evula imisebenzi. Hallelujah. Ngokuthi bazonyathela kule ndawo. Hallelujah. Kuzokwenzeka ezimpilweni zabo. Amen. Omnye uyawuze athi xa ezongqina apha athi ndandize kwi-soup kitchen. Hallelujah. uThixo wafika wayibamba impilo yami. Sincedwa ngendlela ezahlukileyo bazalwane. So ibalekile la nkonzo kakhulu. Amen. And then on the 16th of November, hallelujah, le date ke benzawuza kuyo lena i-couples iyaphuma, the department yama-couples. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thina into siyibamba ichisa sisebenze ngayo. Hallelujah. Hayini sanibana nomona. Amen. Excited. Hallelujah. Amen. Nge-16 kaNovember. Hallelujah. I-couples zonke ziyacelwa. Siyaphuma siya kwi-picnic. Amen. Hallelujah. Abalawuleka abazalwane. Hallelujah. Amen. Ndiyacela ninilinde. Amen. Siya kwi-picnic. Kwaqhela ukuthi xa izi-couples mos kwasoloko kuphunywa kubhekwe elwandle uyobhraywa. Umuntu uzawuza netawuli yakhe nefamily yakhe necouple yakhe kuhlalwa phansi. Amen. Hallelujah. Siyaxoxa indaba. Hallelujah. Hallelujah. Siyacela ukuthi ke bazalwane ukuthi le department sibe ngathi siyayiphakamisa kakhulu. Once yahlangana amakhaya yahlangana kubuyela izinto zamakhaya. Hallelujah. Amachuku amakhaya ayaphela. Hallelujah. Ngokuhlanganisa le department. Amen. And kuzokwenzeka. Hallelujah. Sitheke izolo kakuthethwa kwathiwa siyi-team asijiki. Hallelujah. Team asijiki. Le department ke ye couples. Amen. And then next Sunday bonke abafundi, hallelujah, kuzabe kwi-exam prayer. You invite, hallelujah. Singene kwisizini ehlaseleka kakhulu. Abafundi bayahlaseleka. Umthandazo ke ufika woyise. Amen. Sidla ngova ukuthi ezikolweni abanye bafunyenwe izinhloko yaba i-chaos nje ibike yenzeka apha eVuyiseka. Hallelujah. Usathana waba-attend abantwana. But ngomthandazo nje baza abantwana kuzothandazwa phezu kwabo. Amen. Andizukuthi bazothandazelwa ke ukuthi banansike bangafundi.
funeka incwadi zabo bazivizithele, bazifunde incwadi ukwenzela ukuthi uThixo ke ongeze avuselele konke abathe bakubamba befunda okanye bejonge incwadi. Amen. Asizuthandazela imiracles apha zokuthi hayi uze upase ungafundanga. No, sabe siyamrobha uThixo ngomthandazo onjalo. Umntana makafunde incwadi zakhe and then phezu komthandazo ke ngoku kuyenzeka. Hallelujah. Amen. Right. And then every Wednesdays ke sine midweek service yethu. Hallelujah. 6 o'clock, and then youth gatherings every Fridays 6 p.m. Hallelujah. Siyacela le department iphakame and attend every Fridays bazalwane. Amen. Abantu abatsha mabaphakame ba-attende le nkonzo. Amen. Noba ibiyintoni ibikumisile ngelo xesha ibikumise ngayo, but this is the time yokuthi abantu abatsha baphakame. Amen. Yakuphakama i-department yabantu abatsha, sinayo into ethi ikhona intsalela. Hallelujah. Xa ingasebenzi i-department yabantu abatsha sinento yokuthi siyadawutha sizawudlula emhlabeni thina kushiyeka bani. Amen. Siyacela ukuthi ke abantu abatsha baphakame every Fridays. Hallelujah. If kufuneka ukuthi sikhona sizaba khona, sizoqinisekisa ukuthi le department ibheka phambili. Amen. Hallelujah. Take aside differences and serve the Lord. Hallelujah. Konke kuzawulunga. Amen. Right. I-teenagers ziyahlangana nazo every Saturdays 2 p.m. up until 3 p.m. Nani ke teenagers vukani nizo attend. Hallelujah. Kubhizi ngoku kuyasetyenzwa, asifuni into ezawusimisa, siyasebenza ngoku kubhekwa phambili. Hallelujah. And then every Sundays intercession 9:30, and then i-service zethu starts at 10 o'clock. Hallelujah. Amen. Ndicela nje for 2 minutes, abantu abathi banobungqina. Hallelujah. For 2 minutes you jump. Hallelujah. Emveni koko ndizawucela i-youth ize ine-announcement enayo, and then abe seyisiza ke usispinki oza kwenza i-offering. Ndizawuma kule ndawo bazalwane, andifuna uhamba xa kusenzeka ezi nantsika ezi ubungqina. Hallelujah. Abantu abanobungqina nje bakhawuleze abahlanu. Amen. Ukuba une testimony onayo ukhawuleze uze ngaphambili, okanye anikhumshanga kakhulu. Amen. Hallelujah. 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 Sibulisa umoya ongcwele phakathi kwethu. Sibulisa uTata uNdaba ngegama likaNkulunkulu. Dinobungqina Nkosi yami. Moya ongcwele. Ngiyabonga uNkulunkulu. It's been 11 years ningaphangeli kodwa uNkulunkulu wenza. Amen. Ndithe ngoJuly, it was on the 17th of May. I think it was my mom's birthday on that day. Kukho ipost ebiphumile ku-Indeed. Andingene ku-Indeed ndi-apply. Ndisendlini ndiyathandaza ukuthi uNkulunkulu anayo ne-rand. Yoba ndithi mama nansi cake anayo ne-2 rand. Yoba ndimthengele into ezawumonwabisa kodwa uNkulunkulu khanga uyivile imithandazo yami nge-24 ngoJune, na-24th of June. Yabe inyanga yami ye-birthday ndingo-6 kaJune. So nge-24 I got a call into yoba you have an interview at Wellness Warehouse. I was like, Wellness Warehouse. Been applying in Shekisha. Oh, I applied on May 17 get birthday kama mom. Okay. If I get interview nge 24, and the interview I am back because band phone get 27. Got to have a permanent post the admin. I was like,
Ndizobulela amandla kaNkulunkulu, ndizobulela amandla yaseKingdom Life Bible Church. Ndizothi kubantu abatsha, kubantu abangayifumani imisebenzi, ningamncami uNkulunkulu ukhona. Ningamncami uNkulunkulu. Bas. Ndiyabulisa Kristu. Ndingufundiswa ngokaMgidi. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu Kristu. Nam bangcwele ndizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Ndizothi uNkulunkulu umhle uthembekile. Uma uthembele kuye akukho okungamxaba. Bangcwele ngalaMonday ba izikolo zivulwa Tuesday. Usuka kwam endlini uhamba nosister wakhe kunye nabantwana babo babini basemotweni babheka eGcuwa. Uthi xa basendleleni yangena inkomo igontyoza endleleni ibaleka, yangena imoto inkomo ibaleka. Uthi indlela endiphephe ngayo ndaphepha kwanceda uba kungekho moto iza ngaphambi kwam, yayibetha imoto yaswaya. Ndizobulela amandla kaKristu bangcwele, uNkulunkulu obasithelisileyo ngengenamntana ngengenanento ebizwa ngegama lam xa kungoku. Abantwana bam bobabini bebelapho nabantwana babo bobabini bebelapho ngengenayo kwanto ebizwa ngegama lam. Amandla kaKristu abafihlile bangcwele, abasithelisa. Xa uhlele kuKristu akho nanye into engakuchukumisa. Ndizothi mkhulu Kristu. Ndibulisa umoya ingcwele phakathi kwethu. Ndibulise utata wethu umpostile, ndibulise umama wethu, ndibulise nabantu abasenkonzweni iSunday School ngokunjalo. Ndimana ukubulela umoya ingcwele indlela asebenza ngayo eKingdom Life Church. Uyasebenza kakhulu kubantu abamamkeleyo uYesu, abantu abamnonelayo uThixo, abazilandelayo imithetho kaThixo. Ndinombulelo ongazenzisiyo. Bendigodukile last week ndiye emzini nam, bendiqala ukuya. Bendinoloyiko fama kudala ndiyile qha bendinoloyiko kunenunu ekhoyo phaa emzini nam. Andinoba yinunu yesithwalo noba yinunu yokuthakatha na andiyazi, but kudala kukhalwa ngayo. Kodwa ndithe ngamandla kaThixo ndaya ndayofika, and abantwana benza bashiye ekhaya qha ndathi uThixo ukhona soze ndiyekele, ndizawuhamba nabo ndiyofika nabo abazungayi kokwabo. Sahamba sayofika, sithe sawufika safika kuthiwa ibulewe inyoka ifile izolo. Ndiyabulela amandla kaThixo kakhulu, ndiyabulela kakhulu. Kwabe kusithiwa izele kodwa khasibone kwanto ingathi bekwinyoka thina apha. uThixo mkhulu kakhulu, because ndiyalezile kwi-ladies zaseKingdom Life. Ndathandaziswa nam ndathandaza, sabe sikwinkonzo yokuzila ye-3 days. Ndathandaza apho ke, and then we commanded, and then I know uba uThixo uye wasikhokhelela kwizinto ezimdaka ebeziphaa zibekiwe mhlawumbi. Kodwa ngoku amandla kaThixo ndiyawabulela kakhulu. Angeke ndiphinde ndoyike uya emzini nam anymore now, because uThixo nam. Hallelujah. 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 Bulisa umoya ongcwele okhoyo kule ndawo. Hallelujah. Ndibulisa my father. Ndibulisa umama ngelihle igama nomfele nomvukeli onguYesu Kristu. Hallelujah. Hey, into edalba ndiphakame ke dad kuthe ndizilelela endlini. Phela xesha lasekuseni ke linganihlalisi kamandi. Wathetha uba into ba ndikwenzela u1 no2 no3. I always take things for granted sometimes, and then ndisixaba andifuna ukuza. Wandilungisa uba wandilungisa wathi befamba utshilo into ethile nento ethile. I didn't even come to you, but ndiyabulela ngaphakathi. Ndinomntana ke okuthiwa nguAlakhe. He is 27 years old. Usokoliswa kakhulu zii-drugs. Wemka ke lo mfana ifumene umsebenzi omnika imali enkulu, nam ndabe ndiyateketisa ndiyabonga. Xa ndibuye ekhayeni ngoDisemba bendicima fana ndabuye ibhokisi, ngoba bendibangeva ekhayeni kuthiwa hayi uyabethwa ngoku akabethwa uba makuphinde kuhlekwe.
ndathi ndicimba mfana ndizawubuye eyibhokisi ndabuye eyibhokisi ndabuye erayithi ndathi ekwabe ndiyokolusa ndizathi xa ndibuya ndimse kwirehab umthembile kubawo kakhulu mna ke andikwazi nomthandaza mna andikwazi uthandaza ngendlu yam ndidalwe ngolunye uhlobo ke andikwazi nyhani ndingeza kuwe ndifike ndixeleba kunje nakunje but when it comes kubawo ndimxelele into yoba hayi ke ndiyohluleka kunje andikwazi sike ndithandaza ngenye into either so ubuya kwam ke ngoku ndibuye lo mfana hayi utshintshile uyekile utshaya afumane umsebenzi ayeke utshaya but what I notice into yoba ngoku ungene ephuma and then ndiva izinto into yoba uboleke imali ebantwini ndathi uqalisile ke ngokubuyele kwi-drugs ungumntu ke good kakhulu kwilizwe uyazidefenda kakhulu awunawuthetha ndiye ndibuye umva ke mna ke wabuyela ke wahlaseleka wemka umntana wayotshona emonti uyotshona kwakho emonti ndabuya ndanewari bekhona amaxesha ndiqonda uba eyi ndiphakamise icephe ndiyatya but andimazi butya ntoni khangabuyele kuma azandixelela into yoba ndibetheke kanjani emonti nditheni ndibuyele kudade ndathi dade kunje nakanje ndamane ndikhala phaa kudade ndamane ndithandaza kuThixo but wabuya umama wazane call wathi ndimbonile ngena and then iwari yami into yoba makangayi ebantwini because yayazi idamage afika yenze uyamosha kakuhle kadlalisi ndathi eyi makangayi yohlala nabantu mani makahlale xa bebehleli kwelo hlathi ke behleli kulo but ndizobonga uThixo ndizobonga amandla akhe umbuyisele ezingqondweni uziyekile ii-drugs ngondithetha naye mna ndingumzekelo endihlala naye athi mama each and every day yiza ndizokufundisa the word because you do have everything but you shorta ngelizwi ngoku ndihlala naye each and every day he is teaching me about the word of God because ndiyayazi laa nto iphaa kuye and ndizixelela into yoba I must support him amen. Okwesibini ke dad khange ndibuye ndize kuwe kwakhona ndiyaxolisa ndithe ke xa ndiqala laa mthandazo bendisithi ndiyamqala wavela kuThixo mna things ke endiye ndiqomba ngamanye amaxesha xa ndibuyele umva andizicelanga nozicela kubawo khandiyicele indlu khange ndiye kuThixo mna ndidovoze ndithi hayi ndidinwe kurenta bendisaenjoya le nto uba ndirenta mhlawumbi bendiphume ndayahlala phi emadodakazini ndonela ndayorenta ndazihlalela ndithe ndisazihlalele njalo kwathi gqi icall kwabuza indlu nantsi ifuna ugcinwa ndathi ke makayi mandihambe ndiyoyigcina ke bekutheni uzungatsho qala kwathiwa hayi indlu yathengisa ndikuxele ba ke ngodade ndihleli kuloo zava kulaa loo ndlu wandinika uThixo futhi amandla ndayenza iyadi ndathini ndihlele endlini yam ngoku ndizipholele endingakhange ndayicela kubawo ndizobulela amandla amen. Sesingabantwana abekosike sesinofakazi silubanga oluthando baba yaba umsindisi wethu sesima silubanga silubanga yaba oluthando baba umsindisi wethu sesimasi shasha silubanga baba walothando baba umsindisi wethu sesimasi nefa lethu ke nefa lethu liqina ezulwini lingethintsho ngamaselona nefa lethu liqina ezulwini lingethinjwe lingethinjwe ngamasela Sesingabantwana
Silobaka, Silobaka, Walothanda Baba, Walothanda, Wamsindisi wethu, hayi Nkosi yami, wethu sesimazi. Hallelujah. Ndiyabulisa egameni likaJesu. Hallelujah. Ndibulisa umoya ingcwele kuqala. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Ndibulisa abazali, ndibulisa umpostile, ndibulisa umama umpostile egameni likaJesu. Hallelujah. Ndibulisa i-leadership yebandla. Hallelujah. Abefundisi bonke. Ndibulisa umama, ndibulisa tata, ndibulisa i-youth. Hallelujah. Ndibulisa i-Sunday school egameni likaJesu. Amen. Udlala ngokuthi ke udade xa eme apha abantu xa bebuliswa bayavuma. Hallelujah. Glory to Jesus. Igama lami ke ndinguNoxolo Nsinsiwe. Ndiyayithanda kakhulu inkosi. Hallelujah. Ndizomemezela isibhengezo. Hallelujah. Khona mani ikhona ingoma yethu thina youth. Hallelujah. Uyawubona lo mthandazo siphumelelisa. Iwo umthandazo. Yeah, usiphumelelisa. Yeah. Oh yeah, You're taught. My heart. Oh, some more. Oh, some more. Oh, some more.
Yes. Baba sasa. Baba. Say that. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yeah. It took my key, yeah. Hallelujah. Sizo announce ke apha bangcelo ngoba ngomhla we-8 ayibo bapha abantu abatsha ngomhla we-8 anisikwa inimba na bapha mama bayise ngomhla we-8 shalaba ngomhla we-8 i-Kingdom Life Bible Church youth in a night prayer. Hallelujah. Sinetheko lokuvala unyaka. Sinomthandazo omkhulu wokuvala unyaka. Hallelujah. Sizobe sinabafundisi bethu ke abazosipha izwi ngalamini. Umfundisi uSakati. Hallelujah. Umfundisi uNkebe. Hallelujah. Usisi Pamela Kedana. Hallelujah. Ibe ngumvangeli unqaba. Hallelujah. Cela siqhobeni izandla. Bazalwane. Hallelujah. So beke sinalo mnyandala omkhulu wokuvala unyaka. Hallelujah. Sithandazela nababhala iexam. Hallelujah. Sithandazela nabagudukayo. Hallelujah. Imithandazo kuzoba maninzi. Hallelujah. Ayinguwodwa lo. Kodwa khona into ezayo. Khona enye into ezayo besides le khona into ezayo. Hallelujah. Hallelujah. Kinjalo ke bangcwele nge-8 kaNovember lonke ikapa lizobe lilapha. Hallelujah. Ayalina choice. Lonke ikapa lizobe lilapha lizokonwaba nathi lizothandaza nathi. Hallelujah. Amen. Balizibusiso zakho ke sibaleke ngasinyeke ba laphela asinikina bongiko singazo aso onika uthwesi umthwalo osinda yona siyasi disiphambano sakho-ke ngakho-ke balizibusiso aziningina wena ubongiko singazo ongaso oni bagcwele balaphela balaphela asiningina iyabongwa lenkosi bathandekayo bo Bella,
sibani ukuvuka, sibani ukudla, sibani izindlu, sibani imizi, sibani esigebenjini, sibani uqambo, siyabala. Webazalwane kuyabalwa phela. Webazalwane kubalwe aziningi. Uyasigcina, uyaqanya, uyaphela, uyasigcina. Shalom, Nkosi. Bona la fan, bala bala phela. Cela sishayele umoya ongcwele izandla ezinkulu kakhulu bathandekayo egameni lenkosi. La endlini sibaningi kakhulu. Sibaningi kakhulu and ngiyancenga ngobele buka Kristu Jesu. Ngesishayela umoya ongcwele omkhulu izandla ezinkulu. I know you can do better than that, Church of God. Awabekho mama bangalili izinto biziscream insizwa shaba khona. Senze lunkulunkulu udumo olukhulu. Hallelujah. Bathandeka ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama egameni lenkosi ethu Jesu Kristu wase Nazareth. Ngicela sibahloniphe ngezandla alibonge igama lenkosi. Bingelele obaba bonke abefundisi abakhona balapha ekhaya eKingdom Life alibonge igama lenkosi. Nami ke inkosi yangisiza ngelinye ilanga ngathola membership form yalapha ekhaya. Makwenzeka inkosi ngibiza ngingapha eKapa ngizongcwaba umpostoli. Uyamazi umzalwane oyenkonzweni ngoba ethi ngifuna umfundisi ozongcwaba, hayi ngoba efuna ukuthi akhonze akholwe, ufuna nje umfundisi kusho ukuthi ngiyochechwa phambi kwalo ke bafowethu nirawunde ngiyachechwa nithi alibonke igama lenkosi. Ngiyabingelela omama bonke obaba bonke intombi insizwa abantwana abancane ngelihle igama lenkosi uJesu. Igama lami nguSimangaliso ukwenza okuhle isibongo wakacele umntwana kaNkulunkulu okholwayo othethelelwa izono alibonke igama lenkosi. Bathandekayo angijwayelanga lokho engizokwenza kodwa ngizokwenza. Nginqabile kuthiwa ngikwenze. Nakwenye indawo ngapha bake bangicela bacela ukuthi ngikwenze nganqaba ngoba inhloso enkulu akusikho ukumema abazalwane. Alibonke igama lenkosi. Noma ngaba abazalwane abasindisiwe abafikanga. Sine goal enkulu yokuwina imphefumulo. Alibonke igama lenkosi. So masinikwe ithuba elinjengaleli kuthiwa asizomema abazalwane ngiyalimala kancane ngoba mase kufika abazalwane kwi-open A silahlekile into ebesizoyenza. Mabefikile sifuna ama-intercessor kakhulu, hayi laba bechwechwa nethomoyi. Ngathi ngingafika ama-intercessor, lazi intercessor elizoma kungekho muntu emgaqweni. Lithi uNkulunkulu ngimemeza omama, ngimemeza intombi, ngimemeza insizwa, ngimemeza obaba. Uyeke umama ethengise erenkini. Ashita fula eze ekonzweni sizokhonza sobathandekayo. Ngiyafisa ke ukuthi nginimeme next week Saturday sizobe sisemfuleni behind law enforcement ngale Mo shopping center kune law enforcement ngale emva kwayo kune circle lapha iringi enkulu sizobe simkhona sishumayela uJesu ophilayo. Alibonge igama lenkosi. Asinawo umunye umyalezo sizothi maye khona phakathi kwenowomileyo
makeza phuze. So ke ngiyamema bathandekayo by 11 o'clock sobe sesiqalile siyamemeza siyathandaza siyahlabelela siyakhonza kuyashunyayelwa masihlukana sawuhlukana nemphefumulo luckily by God's grace sinama ushers this time around azobe emi namabhuku mabeqeda ukusindiswa sifuna igama nesibongo nenamba siyakufonela senze follow up siyathatha siyokufaka endlini kaNkuluNkulu ngoba nalento yokuthi abantu basindiswe bese sibashiya emgaqweni angiyizwa kahle ngathi bantu besindiswa bese kuba khona iasha nje eligcotshelwe ukuphatha ipeni nephepha libhala amagama nama numbers bese siyobafaka endlini kaNkuluNkulu so bathandekayo ngajabula kakhulu abangcwele bengaphumelela Saturday siyokhonzana uNkulunkulu emgaqweni simemezele sithi wozani sihambe siye ezulwini siyobona amanxebe ezandleni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen. to Jesus. Ndizomemezela ekuseni. Sisekhona endlini kaThixo. Sisekhona endaweni ebizwayo kaThixo, indawo engcwele. Sazi ukuthi asisedwanga. Hallelujah. Asisedwanga. Noba sesihlaseleka kwindawo kuyo kodwa yazi ukuthi asisedwanga. Umkhulu lowo ungakithi kunawo lowo usezweni. Noba sezifika izivunguvungu sezifuna ukukususa endleleni. Hallelujah, ngijozalwa nabo kodwa ngifuna wazi into ekuseni ukuthi awuwedwanga. uYesu uyinkosi yobomi bethu. uThixo ungumlondolozi wempilo yethu. Siyathandwa nguThixo. Ungayithandabuzi leminenye leyo into. Siyathandwa nguThixo. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndizokwenza inkonzo yokunikela. Hallelujah. Igama ndingupinki. Hallelujah.
ningavukeli. Haleluya. Okubalulekileyo kukubana ngelinye ilanga ndafelwa inkosi uJesu. Ndafikelela ekuziqondeni. Kwathi xa kusithiwa abafuna ukwamkela inkosi nomsindisi mabaze ngaphambili, ndazibona ukuthi ndifanelwe ukuthi inkosi uYesu ndiyamkele ukuze ibuse empilweni yami. Ndihambile ke nenkosi, ndibubonile ubuhle bayo, ndisatsho namhlanje ukuthi akekho ofana naye, uyayinceda impilo yomntu. Haleluya. Sizawufunda kwincwadi yendumiso, Psalms 66 kuverse number 13. Indumiso 66 verse number 13. Hallelujah. Ndiyafuna ukuthi sisezawufunda izwi likaThixo, nditsho ukuthi umoya oyingcwele masimamkele phakathi kwethu. Hallelujah. We acknowledge the Holy Spirit in our midst. Hallelujah. We acknowledge the father of the house. We acknowledge the mother of the house. Zonke isonke isifundisi, omama, otata, ngelihle igama lenkosi yami uKristu Yesu. Amen. Ifundeka ngolu hlobo. I will bring burnt offerings to your house. I will offer you what I promised. I will give you what I said I would when I was in trouble. Verse 15. I will offer sheep to be burnt on the altar. I will sacrifice bulls and goats, and the smoke will go up to the sky. Ndithanda le ndawo ithi, I will offer you what I promised. Kukhe kwatshiwo ngaphambili, kwathiwa masizifundise into yobana umnikelo wethu sigqibe ngawo sisezindlini, ukuze sithi oku sigqibe kuko size nako kuThixo, sizothi kuThixo siyabulela. Izwi lenkosi lithi oko ugqibe ngako, oko ugqibe ngako uze nako endlini kaThixo. Ngoba ngeli xesha ubuthatha isigqibo usithi Thixo ndizawunikela ngoku endinako, uThixo ebekhona, umoya oyingcwele ubekhona, ingelosi bezikhona, itrone yonke yezulu ibikhona when you were taking i-decision yokuthi ndizawunikela ngoku. Lithi ke izwi lenkosi, kule nto uthe uzawunikela ngayo, le nto uthembise ngayo, in your heart, keep that promise. Ndifuna ukuthi ekuseni, let us keep the promise that we make ebusweni bukaThixo. Kungabikho nto iphazamisayo. Kuthi noba sekufika ezinye izinto ezifuna into yobana ukhe uyokrapa kulamnikela ububeke ecaleni, ukhumbule into yobana Nkosi ndibe ndigqibile, uhloniphe izulu ebelisendlini yakho. Uma uthatha i-decision yokuthi this is what I am going to give to the Lord, ulihloniphe izulu. Ungathi andibonwa, ebengekho umfundisi, bebengekho osisifundi, bebengekho obani, kodwa wazi ukuthi izulu belize phakathi endlini yakho, kule ndawo wena unxulumana nayo ngoThixo. Xa ububeka imvulophu yakho usithi Nkosi, and uthi that ezindlini zethu masibe ne-altars sizenzela zona.
isigqibo usithatha umi kwi-altar yakho usithi inkosi, this is what I am going to give to you, this is what I have. Ndifuna ukuthi bazalwane ekuseni, to what we have promised the Lord, let us keep the promise. Ndifuna sihambe naloo nto ekuseni sisezawunikela, let us keep the promise. uThixo anisikelele nisezawunikela. Amen. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Ufanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Ufanelwe ubukhosi yena
be seated in the name of Jesus Christ. Amen. You may be seated in the name. Shayizanda kakhulu, Shayli Nkosi. Hallelujah. He's worthy to be praised. Fanele ukudunyiswa. Mvumeleni mzongcwele ibingelele ekseni egameni lika Jesu kulendlu. Bingelele abangcwele bonke emakoti weundlu bathenge ngegazi. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu. Ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Abantu baphezulu, abantu basezulwini. Akabonga uNkulunkulu. Izwi lakhe akayi kuvuma ngisho unyawo lethu. Yes, lushelele. Uyeke lo londo Israeli ongazili ongalali. Bingelela labo bantu abathandwe inkosi abafihliwe abagciniwe. Uthi ke othinta thina uthinta inhlavi yeso lakhe. Bingelela labo bantu labo okufuneka kwaze kwachitheka igazi ukuze kulandwe bona labo bantu. Bingelela abantu abathandiwe bengafanelekanga. uNkulunkulu esezulwini wabona kukuhle ukuthatha uJesu ngenxa yabo. Hawu sanibonani. Hey 10. Hey. Ngingashumayela kodwa la ekhaya. Siyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Sinalo msebenzi ke nalo msebenzi waseMaritzburg ngomhla ka 26 27 leyo weekend leyo sinalo msebenzi. So ke ukhona abazalwane abazokhapha, so okanye esizo hamba nabo. Ngiyafisa ukubabona ukuze sikwazi ukuthi sithi lay out all the logistics egameni lika Jesu. Amen. So memezela ke nathi lapha ya. Amen. Into enamandla yasezulwini. Amen. Hallelujah. Angifisi ke uphoswe ilento ye open into ye all night prayer esizobe sinayo la ngomhla kaNovember. Sesithi ke uyabathwala bakhe uzobe uyindumezulu yomthandazo nendumiso nezwi in this place. Invite you umakazi no Dabs babe khona bangaphoswa. Amen. Shanu amen. Sizoyezwini lenkosi fushane senze lo mthandazo khona uNkulunkulu angithume kubona bese siyenza umthandazo ke osilungiselayo ukuthi siyoqala iviki elisha. Nanoma yini uSathane ayiplantile kuleli viki, it will not materialize in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. It won't work. It won't work. Nalelo themba ke senze lo mthandazo sithi Lord level every 20. Yes, level every mountain, every crooked way nayo we strengthen. Amen. Sikalidla izwi kule ndawo. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 10. Daniel chapter 3. Hey. Matthew chapter 4.
Deuteronomy chapter 6, Philippians chapter 2, Daniel